wigize sinabibazwa umukozi w'Imana ariko ukaba wicaye uhereza akaguru ku kandi bavuga ubutumwa mu kuririmba ariko ukaba wigize sinabibazwa agize ngo baguhanure urataruka simba umenya umubiri wishimira n'inyama y'ibyondo agize ngo baguhanure wewe urataruka simba umenya umubiri wishimira n'inyama y'ibyondo Sasa Mungu anakukumbusha uzikumbuke nyakati zile. Uzikumbuke nyakati zile. Remember the past time. Hallelujah. Praise the Lord. Kwa sababu amesema ya kwamba Because he said, tukitimiza ahadi tutapewa thawabu, tutapewa thawabu mbinguni. Na maandiko pale 37 pamesema ya kwamba 37 says, ajaye, the one who's coming, hallelujah, ajaye yu karibu. Na waimbaji wametuimbia wakasema tuko nyakati za mwisho, wakasema pia safari hii tulio nayo si mama, bali ni safari ngumu, wapaswa kuvumilia hadi mwisho. Na ni maneno hayo ambayo Mungu amenipa kwako, mtu wa Fort Worth, mtu wa Texas, pokea maneno hayo na ubarikiwe. May God bless you.